Kaçkanda tapitkeyiz yok, жылаңайлak, üyler açık kalgan. Duvaldı karmap kaçыңızlar dedi. Dua PMK'ны. Duvaldı karmap jörgölöp kaçtık. Ел кире албайт. Тажиктер басып калган, басып алган да уже. 10 та солдат турат өйдө жакта. Бирок тажиктердин солдаттары уже максатты эл алган да. Эл алган. Кире албайт биз. Биз бардык дөңнөн туруп карап кайтып келдик. Бара албайбыз. Күйгүзүп атат. Күйгүзүп атат. Экиден күйгүзүп атат. Үйлөрдүбү? Үйлөрдө. Az где-то bir 15 kүйгөн болсо 20 почти 20 ашы үй күйгөн калган. Kүйүп калды. Ите машиналар бар, башка мал, пал бүттү. Bizde oşo gündü kaçkanda Munarbi degen bizde sanitarka kız var, kelin. Oşonun 10 yaşar kızı beçer aldığı jan da, ekita kızını alıp gelese bir kızına bomba çıkön bir jejen akında menemötte çıkön bir oşo menemötünden al kız atılıp Narbi'ge 4 ok degende beçere. Özü kızı ötüp ketiptir. Bir kızının putuna tegen Bişkek'e alıp ketiptir. Buğa tüzdön tüm birlik binavat. Ne üçün birliktekiler binavat değilsin? Ne üçün 10 yaşar kız öletken? Kim töröp beretana? Ona yenesi ögü, yenesi oyakta ok jep жатса. Kim ilav ayt balam sağa? Kim tup beretanda kız deymi? Kim karayt deymi? Buna hazır saat 3'te canaza oldu. Oyaktan ayt var, çoğundur köngül aytat. Köngülü men dil ayt koyurum, sen dil ayt koyuruz. Buna dil ayt koyuruz. O köngüldüm ne gelmeyet çoğundur ay. Çoğundur gelip durup buna şerde karavay mı? Geçen bizde buna şaylaganda sadırdı men daim koldop gelgen biz. Koldadık buna şunu vakaçayın. Men leylekti katıramın, men batkendi katıramın deyip gitti. Kana bir jolu gelgeni, kana. Kana Maripov'tan gelgeni, kana taşıyıp koy 2 jol 3 jol geldi alı jetpey atat. Kana çoğundurdun gelgeni. Jal korbulağız mı biz? Meni 2 tane evremiz jörgöletip alıp kaçtım düştün tuğunan ay. Buna 10 yaşar kızı tölösün, kıyın eken jön sap beretken. Al göngülünün bizge keregi yok. 96-97 жылдан бери түптөлгөн болсо биз ошол убактан бери границаны биз оруп келатабыз. Бүгүнгө келип ушундай болуп үйлөрүбүздөн бедарга болуп калдык. Үйлөрүбүз күйүп кетти. Акыр мажбур мана инвалид атамды алып, нерелеримди алып, анантип биякта качып жүрөбүз эми. Биз пешенеттерибиз менен тапкан мээнеттерибизге айып болду. Малдарыбыз ме болду, үйүбүз күйдү мына. Kim bulğunu, kim neme kılıp verir?